Kung magdungan tarog kamatay sa inyong paminaw, kinsa may malangit nato. Karon ba magdungan tarog kamatay kinsa kay malangit nato? Kamo lang. Siguro ba mong malangit o maimpyerno? Wa mo kibaw? Latuson mo maayos Ginoo. Ngano man? Nganong wa man kakahibaw nga sige man kagsimba? Nganong wa man kakahibaw nga gisigihan man nagbasa unsay makapalangit? Matod pa ni Kristo dire, ang makapalangit nato kanang kamautang mo bahin-bahin sa mga hatag sa Ginoo nato. Dili nato hotdog kaon, imnon hangtod mga hubog na lang ta. Ibahin-bahin yun. Ang buutang sulugoon matod pa ni Kristo dire, kinsa man di ay ang buutan og maalamon nga sulugoon, siya katong gitugyanan sa agalon pagdumala sa panimalay, paghatag ngadto sa ubang sulugoon sa ilang pahat sa hustong panahon. Share. Mao bitang sa katapusan niingon dire, ang gitagaag daghan paninglag daghan sa ato pa, daghan man ko gihatag nimo, daghan sa kag ma-share. Unya ang gihatagan ko mas daghan pagyod, paninglan pagyod mas daghan, kay ang gusto lagis Ginoo i-share. So sayop gid na nga nang moingon ta magtigom, makapaimpyerno gid na. Lagi. Ang iyang gusto ipanghatag man, i-share man, ipahat. Pero magligoy-ligoy na kuno nya moingon, dogay pa maabot ako agalon, kaon sa pagmayo nya naay mangayo, iya kunong latuson ang iyang mga kaubang sulugoon, iyang latuson, di ba kamo usahay hasta sad ako naay magsig pangayo na to samok basad nimo baga man nimog naong anaon na to usay, di ba? Di ba? Tinuod ba? Mga buangon ta. Hasta good anak, hasta anak ha? Gipa-eskwela, giatiman sa gidikanan, ang inahan o amahan, hatagan pag yung utang. Pagkaway batasan. Ang gusto des Ginoo, ibahin-bahin. Mao na si San Pablo sa unang pagbasa, niingon siya, kaming mga apostoles, or kitang tanan, gitagaan taglain-laing gasa, para unsa man, para kunos pagpalambo sa usa ka lawas ni Kristo. Mga Hudiyo man or dili Hudiyo, palambuo nato ang lawas ni Kristo. Unsaon man pagpalambo, ibahin. Kung ang akong baba karon, kabahin man is akong lawas, inighungit sa kamot nga ris baba, ugumon ras baba. Buli niya ihatag dire. Unya og ihatag sa dire, ari ra sad kutob, di sad niya ihatag ngadto sa tiyan. Ug ari na sa tiyan, ang tiyan sad di sad mugaling kay aron i-distribute sa tibuok ugat. Kung mo stack up imong tiyan, di na siya mugaling, unsay mahitabo sa lawas? Patay. Unya ari ra kutob diri imong gikaon. Unsay mahitabo sa lawas? Patay, hastang kamot, hastang tiil. So ang atong lawas, ang kada bahin ani nagtinabangay, naghinatagay, way gibilin diha niya, gi-share niya ngadto sa laing bahin. Yang lain sang bahin ni share sad hangtod silang tanan naka-share gyud. Unang dako kay nang sala kadang korupsyon, maggobyerno man o masimbahan. Unsa man ang korupsyon, usa ka tawo or pipila ka tawo ilang gi taguan, ilang gi angkon o gitipigan ang dakong bahandi nga angay untang ipahat-pahat ngadtos nang ginahanglan nilang mga kaubang katawhan. Ngunay korupsyon. Nya, di ka mo makuan, impyerno ani. Usba na tuyukan na nagamay ang imong utok. Ing namo trabaho kog maayo aron daghan kog ikapaambit sa uban. Kani bitang na nag-donate na to dinhi, naadyoy touching kayo nga usahay, kibaw mo sa una nakaagas akong luha kay bisan pa og nataktak siya sa trabaho, bisan pa og naa na siya stage 4 nga cancer, muhatag lang gyapon.
Bisag naghingutas na siya, nya nakadungog gani ay pari nga niingon, nagkinahanglan ta dinhi, misugo pagid sa iyang sulugoon aron muhatag sa donations niya. May rabag gamay, dako ra ba? Kay dako man sa gihatag ang Ginoo niya. Kanang ingon ana ba? Nya naghingutas na ha. Wa magani ko kamisa pagkamatay in taon ato. Pero kita lagsik iglawas, halat tigom gyud tigom. Nya naghingutas, tawag dayon pare. Nya sa lagsik pa, di gyud mohog kolekta o mohog man patir sang gamaya. Nya kausar sa katuig, kay kausar man sad musimba, Holy Week raman. Ay non, pakapinag misa di galyo usahay. Pero inighingutas, oy, managyampong nga diri. Mingon ang pare, nganong karon pa man sa nagadali-dali, man nga tigkatog, maron. Ano pa diri, galisod na lagi pa diri, galisod na. Anak yun. Magmisa ta diri, di gyud mo simba. Bisag sige taghangyo, panimba mo, di gyud mo simba. May nalang tatog mo simba, kaysa hinay-hinay, makahog, Diyos kolekta. Pero inighaya na, pugson yung pare nga magbisa kada adlaw sa haya. Bisan pagidid-an na tangawa o sa misa dito sa mga balay, pugson yun, masuko pa nga, hindi man na siya misa, hadlok na siya, matay. Mga igsoon, samtang lagsik pata, samtang makashare pata, hala ishare ng tanang kaayuhan nga gihatag sa Ginoo nimo. I-share. Tada dinhi, ako, ambot malangit baka ko ani, pero kaning ako pamasin lang. Daghan makaing ni-share na to dinhi sa ilang mga bahandi, mauning nakahimo taning mga around 18 million nga project. Ako sad ni commit sa ko sa kong kaugalingon nga mo share sa ko. Mo nang daghan sa tagi-sharingan karon. Unya kay nga akong gi-share nga tus uban, ang donation raman sa dire sa simbahan. Wa koy ako mao na may decision pod ko nga ang ako sang stipend kay ako man na entitled man ko for stipend by the law of the church, sa canon law kinahanglan man ang pari na agoy stipend. Ang ako sang stipend nga madawat, ako sang gi-share nga nis ato simbahan, may na lang na makabawi-bawi kog jutay. Iniglakaw nako kadtong nasud sa kong account, muray akong dadon. Nya kay tuwa man tanang kwarta dito sa parokya, dadon ko to tanan. Tingob lang ba? Di gyapon na nako dadon kay sa parokya naman na. Ana. Ang point lang nako ba nga nakaamgo pod ko nga naasa day koy effort nga himuon oy para ko malangit. Dili nato i-share ang dili nato. Dili ba ato ba? Ang i-share nato kanang ato. Kanang imong bana, imo nang bana. Imo? Ako. Di ba imo ba nang bana? Oo. Okay, gikasal gud mo. Nya kay imo man na gasa nas Ginoo nimo. I-share. I-share. Kana bang ayaw pag sigig kasilos hangtod na lang noon di nakaalagad ang imong bana ngadto sa katilingban. Kanang imong asawa, imo na. Imo kay gikasal man mo. Legal i-share sa na siya. Ang uban gud ang i-share kana mang dili iya. Nya ang iya no trespassing. Nya ang dili iya mo ray ang i-share. Nya kuan pag yung gamay. Pare gud tong nahitabo sa PhilHealth. Pareha nang nahitabo ang mga corruption diha kuno sa atong kanang mga panghimo ang mga construction sa gobyerno, kanang mga supply sa gobyerno. Di man na ila. Tigpirma lang sila kay authority. Kuan pag yun. Kadtong ilang sweldo, mautoy i-share. Ang uban hinon, mangurapsyon man, aron panahos eleksyon i-share. Kani sila, galisod gini nga to padong sa langit, tagod-taguron gini sila. O niya, kung kanang kolekta na ako nga nakuha sa sibot, ug maura na akong i-share, malangit ko ana. Dili, kaya di man na ako, para na simbahan, kadtong akong stipend, ana. Nya haron makashare ko ana, ako usa nang angkonon nga ang tanang kolekta ako. Ako usa nang i-declare, nya human ako i-share. So ngaigsoon, lisod baya pag-share what belongs to us. Pero si Mama Mary, gi-share niya si Jesus nga iyag yung bugtong anak.
Biyuda na biatos Mama Mary kay patay na si Joseph. Angayan gid unta nga moingon siya, maura guni akong bugtong anak, mao ni mo secured nako kay ako goy inahan, pero iyang gi-share nato para ta maluwas. Nya ang paagi pag iyang pag-share ngilo kayo kay iyang gihatag ang iyang anak aron i-torture og patyon. Mo na si San Pablo nakaingon, di ko angayang nganlag apostol kay usa sad ko sa naglutos ni Kristo. Pero pagkadako sa gugmas Ginoo nga iyang gipaambit kanako, gihimo ko niyang apostol para sa mga dili Hudiyo. Kanindot ana, kanabang what belongs to us mao i-share. Kanang imong naong imo na? Kanang imong naong ba? Ako. I-share in tao ng naong nimo. Smile ba? Smile. Kanang imong naong angayan ba gina kun mo smile? Pero imo na ginang i-cosmod, naong na nasiyawa, ayaw nag-i-share ang imong cosmod. Ang smile, kay mo unay naong nimo. Sige kano, lingian na imong tupad, smile. At ano, di ba, nindot kay naong, no? Wa gyud batig naong nato, basta mo smile. Maura gid nay akong gibatunan nga gihuptan gid anak ko hangtod karon. Kaysa una makadungog bang ko nga bati kag naong, namoy koy panguyaban sa unang giingnan ko, wa ka mauwaw na imong naong, kabatian na imong naong. Pero sukad nga nakaamgo ko nga ang ato daing naong mugwapo gyud mugwapa kun mo smile, di na kinahanglag make up, di na kinahanglag usab-usab pa diha pintal-pintal. Ang smile ra gyud makapagwapa. Kanang imong make up, kanang imong tanan dihang usab-usab sa imong naong ug mukusmod na ng naong nimo, yawa gyud kag naong. Bisag unsa pa na nimo diag pintal-pintal pa injection na ng imong ilong diha, basta mo kusmod na gani ka, yawa gyud kag naong. Pero wa kay pintal, wa tanan nangunot na ng naong nimo, pero mo smile ka kanunay, Diyos non gyud kag naong. Di ba? Sige, kadtong mga yawanon ay mog tindog ang Diyos non ra.